Alright, ngikubingelele-ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje ulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esifakayo sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway. Mashe kubikwa ukuthi umdlali we-Orlando Pirates wasemumva laphaya u-Olisanda emva kwesikhathi-ke eside esingamboni kuyona-ke inkundla kuzona-ke ezimnyama ngenxa yayo i-injury ayithola last year. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke lo mdlali-ke ingase ihlukane naye emakushaya-ke isikhathi esiwindi lama-transfers. Kuthiwa i-Orlando Pirates lo mdlali ingase-ke imkhulule ngenxa yayo i-injury-ke nakuba ezilolonga nalo ibhakabhaka, kodwa-ke kuthiwa i-Orlando Pirates ingase imdedele u-Olisanda ngenxa yokuthi-ke sekuphele isikhathi eside engakwazi ukuthi-ke alungele ukuthi-ke abe esenkundleni ngenxa yayo i-injury. Engathi-ke impela i-Orlando Pirates isiphosa ithawula ngaye-ke laphaya u-Olisanda ongokudabuka ezweni laseNigeria. Iyona update nje engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.